Reka mbifurize ikaze muri aya makuru yacu. Aya ni amakuru agezweho muri aya masaha, ni amakuru ashyushye cyane. Ayo nta yandi nuko tayari umugi wa Goma wamaze gufatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Wakibaza byagenze bite? Ku itariki ya none amateka y'umugi wa Goma yongeye guhinduka. Umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wafashwe n'inyeshyamba za M23. Reka tudatinze nkubwire amateka y'intambara muri Goma uburyo bimeze. M23 ni umutwe w'inyeshyamba wavutse mu mwaka wa 2012, ariko leta ya Congo ikaba ivuga ko idashaka aba baturage ku butaka bwayo kuko bavuga ikinyarwanda. Nyamara ibi byatewe n'ikatwa ry'imipaka yakaswe nabi, bituma hari ibice byari bituyemo abanyarwanda biguma muri Congo. Byari bivuze ko rero ibyo bice abanyarwanda babirimo baragumya bakaba abenegihugu ba Congo. Leta rero ya Congo ibi ntabwo ibikozwa, niyo mpamvu ibiri kuvuga ngo nibatahe. Nyamara mu by'ukuri ni abanyekongo, nuko bavuga ikinyarwanda kubera ikibazo cy'uko imipaka yakaswe. Ubwo rero ibikorwa bya M23 byakomeje kuba intandaro y'ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda buhungabanya akarere, kuko nabo bafite icyo bari kurwanira mu by'ukuri. Hano rero ngiye kukubwira ko ifatwa ry'umugi wa Goma ryagenze. Mu rukerera rwa none inyeshyamba za M23 zasatiriye Goma nyuma y'amasaha make y'intambara. Abasirikare ba Fardc bamanitse amaboko, maze Goma igwa mu maboko y'inyeshyamba. Ngira ngo hano rero urugamba rwagiye rurakomera, bararwana ariko bigeraho M23 inesha ingabo za Fardc zimanika amaboko. Reka turebe ingaruka byagize ku baturage bo muri kariya gace ka Goma. Ibi byatumye abaturage babarirwa mu bihumbi basiga ingo zabo, abandi bahungira mu nkambi no mu gihugu cy'u Rwanda. Hari umuturage umwe wagize ati, twavuye mu ngo zacu kubera gutinya amasasu, nta mutekano dufite hano. Umutekano w'akarere wo wifashe gute muri rusange? Ni ukuvuga ngo nubwo MONUSCO ihari mu burasirazuba bwa Congo, bigaragara ko ibyo gukora neza inshingano zayo byayigoye. Ntago iri kugera ku nshingano zayo mu by'ukuri ngo igere ku cyatumye igomba kuba iri muri Congo mu gihe nk'iki ngiki. Rero reka turebe uko amahanga arabyitwaramo. Ese amahanga arakomeza kureberera, cyangwa umugi wa Goma kimwe n'uburasirazuba bwa Congo ukwiye amahoro arambye? Ariko se ibyo byashoboka byo? Reka tubitega amaso turebe uburyo umuryango w'abibumbye, by'umwihariko akanama gashinzwe umutekano ku isi MONUSCO, babyitwaramo. Iyi rero ni Elisa Media, dukurikirane tubane no mu bindi biganiro byose mu makuru ahari. Ciao.